Racionalne vesti. Racionalne vesti. Jedine prave vesti. Prave vesti. Dobar dan, moje ime je Uroš Bogdanović. Ja sam Branko Topalović, a ovo su Racionalne vesti. Svi o njemu pričaju, ali niko nije uspeo da priča sa njim. Naravno, pošto smo bliski sa organizatorima Ajvar festivala, uspeli smo da ga natjeramo na intervju. E sad, bliski je možda prejaka reč, ali u svakom slučaju on je tu. A Slaviša Cvetković Lepi, gost Racionalnih vesti. Gospodine Lepi, kako ste? Osjećam se stresnuto i hoću da se opustim. Ma opustite se slobodno, jel istina da vi ne govorite, već samo pevate? Jasno nam je, ali možete bar za trenutak da prestanete da pevate. Imam osjećaj. Ok, i ja imam osjećaj da nećete. Jel vi hoćete da mi uradimo ovaj intervju ili... Uradimo. Očigledno ćemo morati ovako. Dobro. Živimo. Uradimo. Dakle, kako ste počeli vašu karijeru? Ona ima osmijeh koji sviđa se meni, podsjeća na moje djetinjstvo. Mi smo mislili na vaše dečačke dane i vaše prve ljubavi. Da, mislili smo na vaše muzičke početke. Mi smo šampioni, prijatelju moj, i ne prestajemo da se borimo sve do kraja. Vi ste stvarno šampion u tome što radite. Možete li nam reći zbog čega je to tako? Jer pevam triler ili dva. A čuveni ste po tom svom trileru, istina, ali mora da ima tu još nečega. Da to je oko tigra što zasja u tami. Da, i oko tigra. Ali šta je po vašem mišljenju ključ vaše muzikalnosti i uspeha uopšte? Imam osjećaj. Pa i priča se da imate osjećaj, tačnije da ste pravi emotivac. Da, a kako osvajate žene? Romantika, baba, šudba romantika. A, nije ni čudo što samo žene šalju SMS. Stvoren sam za vole tebe, boj, ti si za mene stvorena. Ma jasno, ali kakvi ste vi kad vas neko iznervira? Dim na vodi i vatra u očima. Nimalo prijatno da se čovek smrzne. Al evo za kraj, kakvu poruku mladima može da pošalje pevač svih pevača i nekrunisani kralj Ajvar festivala, a na kome ne može da bude drugi, već samo prvi? Pare, smešne pare, u svetu orđije. Dakle, važno je imati novca, vi ga, pretpostavljam, imate dovoljno. Imam osjećaj. Naravno, osjećaj za pare. Shvatila je vaša publika, a nemamo više vremena, pa ni pitanja. Poštovani slušalci, bio je ovo ekskluzivni intervju sa vašim Slavišom, a bile su ovo Racionalne vesti, jedine prave Vesti.